está caminando com ele, e nós está vai caminhando, nós está quiera. ¿Abrir? ¿Más siga? Ah, ya. Ok. Bueno, nós está vai continuar, primeiro nós vai nanan, nós está vai em palavra de oração. Vamos fazer uma palavra de oração. Teresa, para de amor, danke Senhor, no momento na que Senhor conosco por vai seguir estudar junto. Boa palavra, Senhor, segundo nós está cova de escritura, assim Senhor nós por saca fora, tata, da qual que bisa nós de último tempo na que tata, acompanhando segundo nós está abre boa palavra, nós está pedir saque tata, em nome de Jesus. Amém. Ok. Bueno, Simam, dos Simam bersama nós bisa hoje nós está vindo estudar Revelação 3. Anto ideia tá para nós por saca fo, que tour eigenlijk Bijbel te bisa nós ding Revelação 3. Dus tem roman tem gente te cora mais ou menos que nós estudia. Ainda agora, ainda tem outro ainda tem, né? Ok, quizás tem outro ainda dia aí. Dus, para nada, nós vai repassar tiki. Nós vai repassar tiki, acaba nós tá que caminho nossa queda. Ok, so dentro Revelação 3, nós temos aqui na com nossa coisa, vamos saber nosso personagem dentro e capítulo aqui para identificar para o quem não tá. So Revelação 3, que o papi de bestia for a mão, bestia for a terra e também o dragão tem significado especial para nós que viva dentro do último tempo aqui. Dus, vou viver nosso papi também que tem quando diz que tem pensamento na rondo de essa aqui, nosso papi de caminho tem de visa não é marca de bestia. Tá chip, outra visa tá barcode, que tem 666 dentro barcode, outra não visa marca de bestia tem computer, sim. Outra visa tá tá computer aí na América, que tem gebouw 666, esse tem marca de bestia, dus tem diferente pensamento enquanto Kiko está em marca de bestia. Ok. Agora, Kiko Romana mestre pensa. Twee, traduzindo aqui. Ok. Estão com nós, compreender papamento helemaal niet. Ok. Ja, oké. Is het aqui? Sim, vamos dar assim. Ja, oké. Ja, this way. Ok, você vai traduzir aí. Também holandês. Ja, daar haast je me best. Juist, dus met back de novo. Ik begin overnieuw. Ok. So tem hopi pensamento se nosso papi via passado je, enquanto die marca de bestia. Er is heel veel verschillende gedachten over wat de teken van de duivel is. Merkteken. De merkteken is van de beest. Juist. So, kita passa, tem de visa eu chip, toch? Sommigen zeggen het is een chip. Outra visa een logo aí in Amerika. Het is een plek daarop in Amerika. Outra visa wel het een barcode. Anderen zeggen het is een barcode. Dus in diferente pensamento. Dus er zijn verschillende gedachten hierover. Agora, para mim, que nós beiden como que nós está interactief. Voor mij kunnen ons beiden, voordat wij erin gaan, zodat wij interactief kunnen blijven. Kiko Romana meeste pensa que tem marca de bestia. Wat denken jullie zelf dat het de teken, de merk van de beest is? Ja. Que nós está pensa, Romana? Wat betekent? Wat denken jullie? Je zuster zegt zondagsviering. Oké. Kiko mas. Wat nog meer? Yes. Kiko mas nós está pensa.
Paso, offline poner sinigi. Oké, is de zondagviering en kom nos por probelento. Het een scriptura in de Bijbel goed te zeggen. Oké, het is ook de zondagsviering, maar hoe kunnen we dit aan een andere laten zien? Is er een tekst in de Bijbel hierover? Zussen zegt, omdat de Bijbel zegt, het is een macht die van God zou veranderen. In de wet. De wet, een macht die de wet van God zou veranderen. Oké, en eu me pergunta tá, tem texto que te bisa letterlijk, que te dia domingo, tá em marca die wezen, adoração riba dia domingo, tem texto te bisa sei? Okay, mijn vraag eigenlijk is er een tekst in de Bijbel die zegt letterlijk dat de zondag de merk van de beest is? Nee. Oké, dat is interessant dan. Dat is heel interessant dan. Want kijk, als je het niet, als er geen tekst is, bijvoorbeeld, wij kunnen zeggen, oké, ja, we geloven erin, maar we zijn het aan het studeren in de zin van, oké, hoe kan ik verdedigen wat ik in geloof? Want kijk, als Adventisten, ja, is het zondagwet, oké, ja, is het zondagwet. Nós como adventista não, nós tá bisele, pero é ponto tá com para por mostrele com a texto bíblico na me tem que defender é ponto aqui. Correct. So oké. Dus dan, je komt tegen een katholieke vriend of Pinksteren vriend. Dus por darle uma persona que está católico of uma persona protestante of Jehovah getuigen. Of Sister Jehovah. Ja, en ze zeggen oké, maar wijs me in de Bijbel, waar staat het geschreven? En dan bisabo, mostra-me de Bijbel na una eta paraskibi. En net zei zuster, er is geen tekst die dat direct zegt. Dus de zuster, hermana geeft aan hoor que não tem texto bíblico letterlijk. Goed dat bise? Ja, zuster. Zie, zuster? Wat die mic? Ik zal een andere mic. Oké. Ja, in de online dan. Dus ja, als je zo praat. Dat is waar. Je kunt niet direct het woord zondag bewijzen in de Bijbel. Maar in Openbaring 13, waar het merkteken beschreven wordt, daar wordt wel verteld waarop dat merkteken wordt gegeven. Namelijk op je rechterhand en op je voorhoofd. Ja. En er zijn wel corresponderende teksten in het Oude Testament, onder andere in Exodus en in Deuteronomium, in de eerste boeken van Mozes, kun je bewijzen wat dat teken, vind je ook weer het voorhoofd en ook de hand. Vertalen, hè? Terug. Ja. Zuster geeft aan wat u zei, hermana bisa, lo qual que brother bisa ta verdade, pero tem texto bíblico na den Bible, e punto ta ko e texto bíblico ta bisa, ko botaya e marca riba bo frente, riba bo man links, pero tem den Bible texto bíblico na kuta hibabo na compreender que é cambio de dia de adoração. Maneira tem texto na Deuteronômio, Éxodo en tot daar bent u gebleven. Ja, ga verder. Ik ga het woord weer teruggeven aan Steven. Op dit moment, maar ik kan het verder uitleggen, daar niet van, maar ik ga het woord teruggeven. Ja, ik begrijp het. Oké. Oké, dus... Você bisa me por si expliquei, pero ja, para mim, lá Steven mes bisa su parte. Zie, dus eigenlijk als ik kijk dan, doordat er geen directe tekst is,
Esse é o problema, sombra. Door que não tem texto direto, que também seria letterlijk. Oké, dus dan moet je eigenlijk dan misschien dan een bijbelstudie geven. Eu retenificar como eu tenho que fazer estudo bíblico. Om te bewijzen, waar halen we dat vandaan? Para me por mostrar, foi uma nossa aqui. Juist, anders, want als je iemand tegenkomt bijvoorbeeld, en je zegt, oké, ik dacht dat jullie alleen, jullie geloof is gebaseerd op de Bijbel. Me adal de pessoa que avisame, ok, ama querer que o seu fé está basada solamente bíblico. Maar ik zie, als ik in de Bijbel zie je geen zondagwet. Como é minha Bíblia, minha mira tem minha Bíblia, que tem e wet tem já domingo. Juist, dus waar halen jullie dat vandaan? Dus, com Bolsonaro, veel na Bolsonaro, dat is aqui. Juist, want eigenlijk in Openbaring 13 zie je dat ook niet. Então, eigenlijk, se bobar de revelação de stress, não te mira se tampouco escrevi. Juist. Dus dan moeten we eigenlijk gaan kijken verderop, hoe kunnen wij dat uitleggen? Pensei, nós temos que vai mais profundo da Bíblia, como nos por explica isso aqui. Juist, en dan wordt het sowieso dan een bijbelstudie. En teoria tabira sowieso Bijbelstudie para Ja. a persona. Oké, zo, zie, dus dan wordt het, ja. Oké, Openbaring 13? Oké. Hermana, geeft aan, pero si, de Revelación 3, versículo 5, esta menciona a adoración na bestia. Oké, laten we ons lezen. Wil je het lezen? Laga nos lesele. Porque lese, hermana? Sim, sim. Versículo de 5 também assim aqui. E a ordem permitina de para donar roceia na imagem de bestia, para a imagem de bestia por a papia também, e para se cultura es não com nota adora a imagem de bestia ta ordem matar. Oké, explain. In het Nederlands? Ja, vertel. Wil de zuster het in het Nederlands voorlezen? Openbaring 13, vers 15. Yes. Oh, maybe in, Nederlands. Yes. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Amen. Oké, zo. Oké, dus kan je het uitleggen misschien? Dus je hebt vers 15 gepakt. Zuster, aqui é versículo 15. Vou explicar tiki, Kiko, hermana. Ja, dus doordat je zegt, daar kun je het wel zien. Oké. E adoração a Deus e adoração a bestia. Dus in Nana já bota mira que adoração. Oké, oké. Ja, het gaat om aanbidding. Ja, het gaat om aanbidding. Dus ja, daar kan je al een puntje zien dat het over aanbidding gaat. Ja, oké. Oké, maar nog zie je niet, ja, wat Ja. precies. Dus, ainda que minha hermana geeft aan, wat mira, que tem dois tipos de adoração. Dus, pero ainda não pode mira e parte de dia domingo duidelijk. Pero sim, tem versículo aqui que tem dois tipos de adoração. Of dois dias de adoração. Eigenlijk zegt het ook niet 2 dagen. Então, eigenlijk não te tampouco 2 dias, sino esta mostra assim que tem tegenovergestelde de outro. Adoration. Die adoração. Maar Ja. wat? Want eigenlijk, Pero adorar Kiko. juist, want eigenlijk, als je iemand zal vragen, geef je eer aan de beest, wat krijg je als antwoord? Welke beest? Nee, als je zegt, Hoe geef ik je? nee, maar oké, als we zeggen gewoon, do you worship the beast? Dan doe je zo nou. Nou, sowieso, niemand. Als je dezelfde katholieken zelf zal je zeggen nee. Brother Steven, dale pergunta, essa que pergunta, se vou puntra gente, ou vou bisa gente, bota adorar a bestia, ele tá
contestava no, minda adora bestia. Juist. Dus uiteindelijk, Juist, dan uiteindelijk, waar gaat het over dan? Ja. uiteindelijk, riba kiko is een party die te baseren to. Het gaat om het merkteken is een teken van bij wie je hoort. Oké. Dus je moet in ieder geval laten zien, je kunt uit de Bijbel kun je bewijzen dat het beest en de valse profeet, dat opponenten, dat tegenstanders zijn van God. Dus dan kun je in ieder geval weten dat het is, de een is een teken van een tegenstander van God. En je weet dat God zelf ook een teken heeft. En dat teken kunnen we uit de Bijbelse teksten heel gemakkelijk bewijzen. Ik ga even samenvatting. Nos por mira si kuting dos Marca? marca. Anto según Bible, vos estudia Bible, bota mira kutini kuta di pertenece a Dios, kuta pertenece na e partido contrario di Dios. Of de caso aqui Ebesia. Oké. Ja? Want ja, eigenlijk iedereen, zoals ik zeg, zegt oké, wij, hoe is dat? Eren geeft geen aanbieding aan de beest, sowieso aan God. Want we zijn een christelijke gemeente, we eren God en niet de beest, dus sowieso. De beest is de mensen die, zeg je dat, geen geloof hebben. Die zulke mensen aanbieden de beest. Wij zijn christen. Como que nós está cristiano, nos mente ta cai mesora riba esum ifo ta adora e bestia. Juist. Pa sombra nós está pa den igreja cerca Cristo, nós está pensar que nós não porta adorando e bestia. Juist, correct. Dus daarom moeten we gaan kijken wat precies is dat aanbieding. Wat is het? Wie zijn de personen hier in deze hoofdstuk 13? Wanneer we eigenlijk al die stukjes bij elkaar zetten, dan kunnen we echt komen op wat precies het is. Ja? Of wil je eerst zien? Gaat eerst vertalen. Brasil de geven tapecei, nós temos que busca para nós por precis é assunto aqui, nós temos que coba de escritura para Ja. o Kiko significa adoração. Quem é bestia tá, Kiko te representa. Ja. Então Kiko significa adoração na bestia. Ok, tremendo, ja? Ara. Zuster, vraag hier een vraag. De mensen kunnen je wel vragen, wat is de beest? Ja, Ja, ook. Ja. Ja. Als je valse munten hebt en je hebt goede munten, je kunt dat alleen maar uit elkaar halen als je ze allebei ziet. Dus de Ja. aanbidding van God, dat is op de achtergrond gekomen, waardoor mensen nou maar denken, ja, het is geweldig, omdat ze eigenlijk de ware aanbidding en de ware dag niet meer weet. kennen. Ja, Ze kennen ze niet meer. oké. E ponto também tá com não nossa mas é dia de adoração nem que não tem que adorar. Dus no momento que não por ponto receita verdade, esse é ponto, pero e ponto tá que tá com não nossa que tá adoração, te para não sa Era João verdadeiro. é verdadeiro dia de adoração. Juist. So, oké. No, I don't speak Dutch yet. So Okay. we'll do it in English. Yeah. So, well, once you identify who the beast is, which is not hard to do, Oké. because it says the mark of the beast. Yes. Ja. Jesus, wil je translate? Het not eigenlijk para identificar bestia não é moeilijk para identificar biblicamente. And then it says, then it talks about the mark of the beast. Esta papel arriba é marca de bestia. Now, if you want to show that it is dealing with Sunday worship specifically, not with anything else, Pero para mostrar que está eigenlijk especificamente basada arriba é adoração de dia domingo, esse é outra coisa. then because
regardless of whether we call it Sunday law, whatever, there is a law here being pronounced in verse 17. Maneira não sabia se adoração de dia domingo, etc. Pero em verse, In verse 17, there is a law being pronounced. yeah, pero tem lei de versículo de Revelação 13, versículo 17. Okay, the Bible says that what happened in the past is what it is and is what it shall be. Bible também se coloca a passa do passado, talo que algo também repetir o mês e talo que o Mr. passa. So there were time periods in history where, once you know that the beast is the Catholic Church, so there are time periods in history where the Catholic Church forbade the trade of Christians on Sunday. Tava tempo de história que a Igreja Católica a proibir Handel. lá nós bisa negócio entre cristianos, negociação entre cristianos. On the ground that they were refusing to worship on Sunday. Te ku camina nang a rehusar de duna adoração riba já domingo. So here in Revelation is something for the future, but it's something what the Catholic Church has already done in the past. Lo qual que nós teremos agora que de revelação aqui nanang tá algo eigenlijk que nós também que tá para futuro, pero tá algo que a Igreja Católica ahasicaba me dinang. They couldn't buy, Na não pora vender, they couldn't sell. na não pora compra. And also they were as well in confinement and lockdown. Então não tá metau nang yaman lockdown que me não tá de prisão. So Sim. if they were living in a certain area of a certain country, Não sabia de certo área e certo país. they suppose they were living in a province, they could not go out from that province to do anything on the penalty of death. Que me imaginava se não estava viva de província IJsselmonde bijvoorbeeld, não pode sair bij comprar nada de outra província of Não. outro caminho, porque senão não wordt matar, onthoofd, na cabeça wordt kita. The Christians, the Protestants that time, didn't have to agree on any of the other Catholic doctrines. Only Sunday. Nang To agree on anything else. não mester a aceitar nada outro, é o único coisa que não mester a aceitar tá a adoração riba já domingo. Yeah. So Sunday has been their mark of authority. Dus já domingo a ordem assim a ordem é marca de não autoridade. Because you can call it mark of the beast or mark of the Catholic Church. Vou por já, talvez vou por chamele marca de bestia ou marca de Igreja Católica. So even though this is applicable for the future, but something that has already happened in the past. Yeah. Dus aqui na nossa reza algo que para nós pode ser tá futuro, pero tá algo que a passa acaba da Igreja Católica. Yes. Ja, ze hebben daarmee de autoriteit van God heel duidelijk opzij gezet. Wat hier Sebastian vertelde. Okay. Ja, assim nang abuta lá nos bisa é autoridade de Dios umbang. Deus manda. Ja. Ja. Juist. Oké, zo. Nee, dat was. Oké, zo eigenlijk. Dus we zien het dan, oké, dus er is een beest. Dus we zien wanneer we teruggaan in hoofdstuk 13. Dan kijken we bepaalde. We zien een beest bijvoorbeeld die uit de zee komt. Er is één. Dan zien we een andere beest. In vers 11 naar voren zie je dat er een beest komt vanuit de zand. En dan zien we ook in deze, bijvoorbeeld in vers 2, zien we ook de draak. De versículo aqui, Nou is versículo 1. versículo 1, camina botamira.
Camina mo mira que base ta subisali for di ding lamang. Versículo 2. Camina mo mira tambe un leopardo e su pia ng tawag manera pia di beber. Mio bisa é dragão. E dragão, bobo bisa, e dragão ku tasali tambe É dragão. yeah, autoridade, ku su gran autoridade tambe tasali, si. Então, vou ter base que da sali veiteira. E eu rebotinha bestia ku tasali forteira dos três Yes. coisas. Como zo wil, pero, oké. Maar eigenlijk, we zien ook hier niet bijvoorbeeld de naam katholiek geschreven. Aqui não tampouco, nós somos mira em nome católicos que bi. Ja, dus eigenlijk, daar komt weer een vraag. Waar halen we dat vandaan? Awo, ayore, e vraag também a trobe, fio na nossa saque sei, Ja. puta igreja católico. Juist, oké. Je hebt... Zij was eerst. Wie was zij? Nee, je moeder. Ja. Nou, wat voor beesten het allemaal zijn, want dat is best wel gecompliceerd. Je hebt een beest en een beest uit de aarde. Ja, ik herken ze wel. Ze worden in ieder geval gedragen en gesupport door de draak. Ja. En dat is wat je duidelijk ziet. Nou ja, je moet maar kijken. Als je het allemaal onderzoekt, dan weet je gewoon dat de paus het medium is ervan, van al die priesters. Ja. En ja, je kunt uit de Bijbel, kun je uit Daniel wel bewijzen dat een beest een koninkrijk voorstelt, hè, waar een leider van is. Ja. Dus dat geeft natuurlijk sowieso wel een stuk aan. Ja. Dus beesten zijn niet zomaar, je kunt uit Daniel 7 kun je bewijzen wat beesten in de Bijbel voorstellen. Ja. Mag ik ook hierop zelf, ook al ben ik aan het vertalen. Kijk, als je goed kijkt in vers 1, geeft dit ook al een beetje aan. Oké. 10 cacho te representa e 10 estado no mundo, e 10 country nang que te dirige mundo, e 7 cabeças, e 7 igreja nang, e riba su cacho nang tawatin 10 diamante, e riba su cabeça nang tawatin número nang de blasfemia. Qua igreja, of lá nos bisa, qua organização mundial, me por vergelijk e versículo aqui so kune. Anto e bestia uta sali aqui kutini tur e cacho nang e cabeça nang aqui ta representa lá nos bisa autonomo, como se diz, domínio, Macht nou. koninkrijk. Je ziet eruit als een koninkrijk. Ja. Meneer, ja. En dus, de versículo 2, het is het dragão. Het dragão está singular, het arriba su mes. Ja? Oké. Dus, dragão. Ja? Então, kubuwak é de 3, qual testigo falso, botamira é autoridade, que é duna na bestia. Dus, ami den em versículo nang aqui, door die estudio nang outro, me por definir alsnog me por mirele aqui dentro sombra. Ja, bijvoorbeeld zou because, pero 10 cabeças, 7, etc. Porta para hopi outro coisa. Ja. Sei também a verdade. Juist. Kijk, de reden waarom we het zo doen, is eigenlijk dat we moeten opletten op elke punt. Want het is makkelijk om te zeggen gewoon, dit is dat is dat, want wij weten het. Ja. Então, hopi, nós temos que ler op cada ponto, porque é hopi fácil para bisa dit of dat, pero nós estudie e outro ensino. Juist. Dus, mensen ting, ja. Niet alleen dat wij dat weten, maar soms weten we het, maar we kunnen het niet bewijzen.
Anto timbe tambe não sabe, pero nós não por bewijzen. Juist. Isso também é problema sério. Juist. Of soms weten we het doordat iemand ons heeft gezegd. Ja, juist. A beast symbolizes Kingdom Daniel 7:23. You find that? E bestia está simbolizada Daniel 7:23. Pero a irmã bisa worry te coisa mesmo que ramen. Paso bo porta bisa ende e bestia. Of bo porta llame e bestia estado papal of e papa of laat noem maar op. Pero e ende não sa estudio com abo ahasi profundamente para chegar na conclusão e. Pensei tá importante para nós vai den escritura e para explicar que não makkelijke taal também é outro. Então, brother Sebastian, geef aan que se você Daniel 7:23 e dentro também tem descrição de bestia. Yeah, you find if we go quickly. Yes, Daniel 7:23. Then, yeah, like if we go to Revelation 13:1, you can prove this thing very simple. Yeah. It says, and I stood upon the sand of the sea. The sea, I think all of you know, Revelation 17:15. This talks about peoples and languages. The sand, you find that in, I think it's in Revelation 22. It also talks about multitudes of people. Pastor, just a little bit slow. Oh, sorry. Yes, you go too fast. Okay. Daniel 7:23 e 24 e nang ito mostrabo e 10 kacho nang di e 10 rei nang. Kut ita representa e 10 rei nang. Ting koninkrijk. Ding, ora ko by Revelation 22, you say openbaring. Okay, ela mang bo ponye de Revelation 17:5. Anto etera botanya de Revelation 22. Yes, that's where, you know, the New Jerusalem comes down and the Lord resurrects all the people and they are described as the sin of the sea. That's talking about multitudes. Can Yes. you translate in Dutch so I can translate in Papiaments? Het gaat er even om, als je leest dat het beest komt op uit de zee. Ja? En het symbool van de zee stelt grote hoeveelheden, menigte mensen voor. Dat vinden we in Openbaring 17, vers 15. Amen. Amen. E punto ta dia sakita metaku e lamang. Anto e lamang e punto ta que best ta sali for di ding e lamang. Anto lamang ta representa millones de millones e multitud de gente nang. E seibo por mirele ding. Openbaring 17, 15. Ja, Revelation 17. 5. Ja, en het zand is ook, representeert hetzelfde, omdat aan het eind van Openbaring, als al die mensen opgewekt worden en ze gaan als een grote menigte, dan staat er in de Bijbel, ze waren als het zand van de zee. Ja, e parte di santo também representa hopiende, para sombra den Revelation 22, bota mira, ora Cristo bini ku lo lantene nan for di morto e hopi lo vai biba kune. Then it says that the beast has 7 heads and 10 horns. Kaba ita bisa ku e bestia tin 7 cabeças, 10 cacho. 7 heads, 7 mountains, that's also in Revelation 17. Essa ita e cabeça ta representa e zero nang se bota de Revelation 17. 10 horns are the 10 fragments of the Western Roman Empire. Dus e horn, la nos bisa e cacho ta representa mei e ora ta representa iglesia papal, and to say me por mi releden, which The- Bible verse that I see that one, The horns, the horn. then you find the issue of when the with the papacy, but in Daniel described as a little horn. Okay, esta representa estado papal, pero Daniel te describiele, Daniel 7 te describiele un cacho chiquito, but still yet, pastor, still yet. Yes. Still yet. How came you
on this understanding that little horn is the structure of the paws, the paws. Because the little horn has eyes as are the eyes of man. Yeah, di kong, Pastor Tabisa, uno, kacho chiquite, dos wo, kuta wo diende. And then you go to the book of Proverbs and Ecclesiastes. What does the Bible say on the eyes of man? Ori bota bai den provérbio e Eclesiastes e demo também estuda aqui com Deus que menem que wo nan diende. And then he has a mouth speaking great things against the Most High. Anto kaba etabisa ko su boca ting ta profana of ta saka blasfemia nang contra e ser mais divino que Cristo Jesus. Yeah. Now that's on the characteristics on the horn, but you also read that Alexander the Great, the king of Greece, was the great horn between the eyes of the he-goat. Anto aí naman si nos nos bisa nos no kwe Bible sino kwe historia mes, botare sa kami na Alexander the Groot ta pode representar como cacho grande mei de pecador. Yeah, but the Bible does say that that great horn represents the first king of Greece. De Bijbel te bisa eigenlijk ko cacho first cacho te representa The first king of Greece. pro me rei de Grécia. So there you have from that portion in the Bible that a horn is dealing with nations. Anto voor die portion ng di Bible, bota saka fo ko cacho nang ta nasyon nang. Yeah, and that's Daniel 8. Yeah. Daniel 8, you find that. Daniel 8. So here you have that the 10 horns are dealing with the 10 fragments of the Western Roman Empire, Europe. Aqui na onda mira ko assunto aqui ta deal ko 10 cacho nang ko ta representa 10 tandi 10 rei nandi Imperio Romano. Yeah, now this is in Revelation. In Daniel you have Essa é a revelação de Daniel botin. you have that the little horn comes out of the fourth beast, which is Rome, which is Europe. Ko outro texto bota como uit ko cacho chiquito ala ta sali for di 4 bestie nang ko ta representa 4 continente nang mundo. So as far as Wait, I think I translate that wrong. Say that the last one back. if you compare, because here it talks about Si the bo 10 horns, compara, aqui po sa kinay ta papya di, it talks about 10 horns, ita papya di 10 cacho nang and to know that it is exactly Europe, pabosa ko ta eigenlijk Europa. then you go to Daniel, Bota by din Daniel, Daniel 8, that the little horn comes out of the fourth beast. ku cacho chiquito ta sali for di di 4 bestia. Which is Rome, Ku ta representa Roma, which is Europe. ku ta representa Europa. So it's not Africa or India or South America. Deso no ta Africa, no ta India, no ta South America, It is, Sin. it is Europe. sino ita Europa. And now, when you go on the 3 horns that were plucked out, or when the little horn was coming up, Si bugpagatino riba 3 cacho nang kuabula sa liba fu, ora isung may meta of hala de mana, ora isung may meta bata krese, which means that 3 horns or 3 nations were overthrown for the rising of the papacy. Rebota mira ku 3 nasyong awardo overgoberna door die estado papal. Awardo gobernador die estado papal. La tumba lang. Ela tumba nang Then pa eportin poder. Then you go in history where those battles took place. Anto rebota by back di historia na una guerra a passa. Historia di mundo. Yeah. Then you end in the south of Europe. Ere bota acaba de história, bota acaba de Zuid-Europa. Yeah, is that simple. Então, assim na simple, So bota como that's the 7 heads and the 10 horns. And then it says, Revelation 13:1, and upon his heads the name of blasphemy. Ok, nós estamos rato com o pastor hope entusiasta, ante to bula by ding studio conosco.
Ja, ja. Nou, ons was Zo. weg was Steven. Wie nog erbij? We gaan afronden. Ja, we gaan het maar afsluiten. Ja, Want de tijd is weg. juist. Dus we zien eigenlijk hoe interessant is het. Nos wel gewoon interessant het, hè? Dat je niet gewoon kan zeggen, dit is dit, dat is dat. Je moet het kunnen uitleggen. Ja. Pas, nos wel gewoon interessant het, hè? Hoe we nog proberen zomaar te zien aqui, ja? Juist. Se não vou mestre por explicar na e persona. Juist. Dus jij moet het voor jezelf weten wat het is. Ah, vou mestre sa, pa vou mes, que tá? Hoe kom je daarachter? Como por Kom saqueafo, Zie. ja? En dan, als je het zelf dan weet voor jezelf, Eu recubo sapa vou mes, en dan pas kun je iemand anders uitleggen. eu rebo por bij explicar outro ende. Het probleem is eigenlijk, heel veel van ons O problema tá com o hobby de nós, hebben het gehoord. tá escutando, We hebben het gewoon gezegd doordat we hebben gehoord. da bisa ja, nós escutando, Ja, não sabemos zomaar não se entender. Toch? ja, nós sabe se ele repetir na outro não, Ja. você não entender. Maar wat zegt de Bijbel zelf? Wat begrijp jij erover? O e punto tá, Kiko Bible mes tá bisa dizer, Kiko abo mes tá Ja. querer dizer. Juist. Als je iemand tegenkomt, kan je de Bijbel openmaken en bewijzen wat Sim, je me- gelooft? Se vou dar de uma persona que tem que está guardando e já domingo, vou poder demonstrar com o qual que está assim, não está correto? Ja, dus je moet kunnen bewijzen. Dus vou me se por demonstrar. Dat is de punt waarom we dit Sabbatschoolles studeren. Esse é o ponto para que nós estamos começar a estudar. E les não de sábado escola aqui. Want we moeten, wanneer we klaar zijn met deze hoofdstuk, Ora nós está claro com o hoofdstuk aqui. dan moeten we kunnen bewijzen met Bijbel Nós por bewijs com a Bíblia, wat wij geloven, que nós está querer, waarom dat een zondagwet is, de contém é lei dominical, wie dat implementeert, quem te sungo vai implementar é waar komt het vandaan, foi onde ela sale. zijn we nu in dat tijd of moet het nog komen? Nós de tempo é acaba of é tempo tem que chegar ainda. En als je iemand kan bewijzen met Bijbel, Se vou por demonstrar ende biblicamente, en dan kan de persoon zeggen, oké, nu snap ik het. eu a pessoa por vista a homem da compreender. Niet alleen dat je mij hebt gezegd, maar ik kan het zelf nu lezen. Não dá para sombrar com bascucho ende bisa e vai repetir, senão vou mesmo por demonstrar. Yes, en daar moeten we komen. Então, em nós tem que chegar. Oké, dus nu we danken iedereen dat we samen hebben gestudeerd. We zijn nog niet eens diep erin gegaan. Dank que nossa parque do rato nem pide aqui, nós não vai deep de dentje, já acabei ora bula. Ja, dus eigenlijk, we hebben nog veel stof om te studeren. Eigenlijk nós temos mais material que nós estudia. Ja, pastoor heeft een paar tipjes gegeven, Pastora doen paar de tip, maar we gaan het ook lezen. maar nós também lecer e estudiar. Dus voor degenen die thuis zijn misschien, Para essa pessoa que está na casa aqui nós, ja, we willen u uitnodigen voor volgende week. me quero invitar você para outro semana, você tip. Ja, dat we Presente. hier kunnen zijn, dat we kunnen studeren. Openbaring 13, we zijn ver van klaar. Ok. Você não pode ter presente, para assim nós por seguir estudar Revelação 3, para nós estar leu voor die klaar. Yes, oké, nu gaan we over. Als je die annuncio, wat wordt er annuncio? Ok. En dan gaan we verder naar. Ja.